Hallo, smis a hawn i'r agus yn diw ham I dèiligeadh yn gaif mar a hami I dènamh Ciorla. Yn thoiseach, fe mi tu Ciorla, pencil, pean, pin calligraphy is pin dacha, rubber is rúdach yn díadach son leinighin I dhéanamh. Seo fer a raimi seachgin sa chai. Yn thoiseach, ham I dènamh boxa son gach, lad yn seachgin. She bullet journal hawn san Ciorla a hacum sa seo, sa sin na ciltha go bhfuil dóitin béca ann so sin ma son leinighin I dhéanamh. Ha mi clachig pencil ag an thoiseach is an uair sin suringá sin a rubig amach ag an jeirich. Yn seo ha mi scríbig boxig an nas móin thar a seo son gach lad yn seachgin. Inis ha mi dul hada sér a thularút le pean avisteach. Ha ma bhí táisiil ag go bhualach is dul sias gustach bí rúts mí is smudgeach. Inis ha mi dhéanamh habit tracker far a bhfuil mi tracaigh rúts an bí ha mi son súl a chumaléad in deachcinsa. Mar éis an pléir céimeann, uisce gáil, ecarsaí dhéanamh, bhí dul an mú gachla, rút an mar sin. Tuig rúts an bí ha ús a géirí. Son an scríbig as móa ha mi clachig pin calligraphy, nes chan je expert a hunnam ítir a huv lav scríbig mar seo, a cha mi video na ga a choit a huv an dói óbrach seo. Ha neim du seo dhéanamh, sin rút ma mi in bullet journals gynnar ringut a bhí cruachal. A huv jalavachuch ha mi se cúmal an feh acum sa gama siimplí le leinig an díadach agus dahan. Inis tá mi rubig a thula pís pencil amach. Is tíisiil son da a chudéad. Tuig das an bhíthe cóiste gréibh a cha pink is dearad cála a cóiste grúm an drasta. Yn seo ha mi scríbig a thularút a hacam rí dhéanamh an teachcinsa. Agus ans na boxig an seo ha mi scríbig rúts an bhíthe tachar scachla. Is rúts an bhíthe hacam rí dhéanamh an nátheachcin an seo. Leis an tracker ag dearad gachla ha mi cur da ans na boxigin ma ha mi sin I dhéanamh, mar réal ha mi ga acal geall. Ag an dearad hiú patran cimratha fein a rairs leis na differ habit sacket. Nóir sin ha mi cur na ruta na hacam rí dhéanamh tron teachcin an bhá ha mi son sin I dhéanamh. Seo far a bhfuil mi cumál súlaid dí cho más a ha mi fein a rairs leis an iad a ha mi léirich. Ha mi plan a lail dhéanamh son gachla. Is cúteach ha mi fiachin rí dhéanamh rút an gachla son míntin, son mavóic, son menem, agus cúteach rútacin ha taravach. Seo éis an bladan je differgáin son bullet journals dhéanamh. Het ma son a bhí echríte, agus cúteach het ma son de chaineach. Fiach sib héine, bí cruachal is gab spórs.